ro eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Mwana inde mwancho murigiria nigo cheragire chinsa 10 chiritukeriga Jumapili tariki 9 mutinye 11 mwaka bwa 2025. Karibu sana SMS ekionga tukomanye amaye korinda senchira yo wenge ayo harunu tutunyangiri agendete kwariganiria cyo koretera chikoraga chinsa ibere na boigo inyecho wotko bwarero nchinguru kwa Catherine Nyabuge Wilson Makori cross omono abo imanyeriro Mike West cross de akabere nero kwaneke bona chibichechi na boiga Mario Gingo ikirachira senchira yo wekrano ikaranso ike obena intugoika omwero Togo chaka MMC we ward ya Kiogoro egotoka ebunge Nyaribari chache Moske Walter Owarumo chache ni gogikeire na gukana chinkwana chayo mugabana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati una osechokoroka enye gitari ya Kiogoro Raila Odinga okwana korwa Kiogoro MMC oyo nigo aireta buna gusi anemono orogongoro Nyaribari ndobwate abanyankonko abochinya gitari chipara goseche skuru na boige biti chibonerete korokwa asatebete na boigo gotiana buna nigo arakane engane iyo yoko chencherie tari nyagitari eriyo wika ase bunge county ya Kisii na nare tayari kurwaniwa ase okogendra gokana engane iyo. Mheshimiwa Zairi Janda kitungine nakuambia. Mimi nakuambia na heshima. Wewe ndiye mbunge wa Nyaribari. Kumekuwa na wale wabunge wamekuwa Nyaribari.
akina Simeon Nyachae, akina Nyamweya, akina Omanga, au wajumbe wote mnawajua wa zamani, si ndio? Wakati tunatengeneza hizi facilities zetu kama hospitali, kama shule, hii maendeleo yote ya barabara, na sisi tungetaka mtu wetu mmoja aitwe jina kwa hiyo hospitali tunatengeneza. Wangigule, hatuwezi kubali hospitali yetu ya Boronyi, hospitali yetu ya Kiogoro iitwe Raila Amolo Odinga. Wangigule, msiite Iboleti, mtuwatia wasacha, makitege chikorokomo gere, totigese ito. Wagenda, Maroko Mabei County, Migori County, na Sande. Wangigule, Ekingo Kanande Bakangori, Moko Iwungo Utukorwe County, Motenene na Inche. Kuanga wategerelekyo amaandamano gabikire constitution, tunaweka maandamano Kiogoro yote. Bono iga janda tobwaterane, tolete chitaya, tolete chipara, abana baitu basome, na kando na iyo abantu baitu banyore gintu bakobeka muguko. Chinga kiechechio moske mochache ni gakwanirete inyagitari ya Boronyi eyokonye ekwamete na ni inaboigo ya chinchugwa koba osekonye yarengereriwe go chinchugwa koba ekirasi gya ECD asatebete nyagitari eyo negenderete kwaga cho naboigo chi machine chirekire kocha naboigo ne iguru semo yende nigo atianete korenta amagendera naboigo agakwana maiso marorebuna nigo aragendera kumubwatesia omoske daktari Fred Okengo Matiangi asiganga yayo kuriga ekirokyo burayibwense asobochore burebosyo Nkwana regoro ya Boronyi Mheshimiwa Janda enyagitari erari ya Boronyi enyagitari eri konya yatakire go chenchigwa ebe class ya ECD enyagitari eri nganyebekera chibesa county mumayete boigo contract gacha contract ekanyake rangi ekanya renovation chibesa chinyinke ochiabege tu asoko gora chi machine chigocha kogerenya gitari igurwe contract eyo nechere chi machine eko garatara akora gokora gasi enya gitari eriweke chi machine igurwe wanjire igo ande kerenya gitari erieko igurwa igongo chakonye igora no Mheshimiwa Zahiri Janda Wanjire ginaba tebalia gente abantu mbare babere batatu bakona gwonchukana bagotebanga nyagitari eri chibesa chiariru nyagitari contract noere terakora gasi yaye ekore egasi nyagitari emanye ko hand over igomoganye baka contract ekore mumanye gotanga bintu bibyari getumbira acha bionse inchebona gantagete twakora tomokutana no Mheshimiwa Zahiri Janda tobwaterane ase gokora magendero emiake yebere tigareti chipara chito chiba chingiya ebasari kera abantu baito chinyagitari chito chirosigwe na anda abantu bakonyora keri bakonyora bakobeka muguko banyore Mheshimiwa Zahiri Janda inchengo tabango yagwekoro kiao na inchengewe kidogo ake urali arani ndasimati yangi na bakoma berake lakini gorali manyingana na yako setengo mwana itumati yangi no wale Totigarete ase ebunge yo mujumbe w'ibunge ya Nyaribari chache moske Zahiri Janda niga singerere ko cyakogendera gusira abantu baye anena mono ase okoba endagira okona kurwa Kiogoro nere nigo airetebuna endagira kwenana kurwa ase kigancha kyaye gosumubukoye na tarike gancha kiregia serikali gosegia CDF Kiko watu wengine wananiletea kisirani wananiambia hati Janda kwa nini unapenda kupeana mchele
Mimi ninawauliza nyinyi watu yangu, lazima tutafautishe mambo ya maendeleo na mambo ya chakula. Si mimi mulinipatia kazi? Si niko na mshahara? Si ninapata pesa kidogo? Sasa mshahara yangu nitoe nusu, wananchi wapate kidogo kidogo, ninunue mafuta, ninunue mchele, ama nichukue nikope hapa, nipeombe huyu anisaidie, serikali nisaidie, ule rafiki anisaidie, niletee watu wangu. Iko makosa? Iko makosa? Wangapi kwa mikono wanataka chakula? Mimi ninauliza pale, wangapi nataka dunia ione, kwa sababu hii watu wako na ubogengi. Tunataka hiyo maneno ya chakula tujue hapa. Nataka kuwaambia hii chakula ambaye mimi napatiana ni pesa yangu, mfuko yangu, pesa yangu, mshahara ambayo haiambatani na CDF, haiambatani na mtu yoyote. Mimi vile nilizaliwa, wazazi wangu walinifundisha ukikuwa nayo saidia wengine, si ndio? Sasa iko makosa nikileta Boronyi ama nikipeleka huko? Si mnataka mupate chakula? Si mnataka maendeleo? Si mnataka mjumbe asongeze Nyaribari mbele? Si mnataka MCA wetu pia asongeze Kiogoro mbele? Wangapi wanasema tuendelee? Haya. Muraibuense Daktari William Samoei Ruto ni garure segeto no bosemia gochia saba Kenya gukana na boyo kugikiria ubutaka ukwana mu basorero cross kanisa ya ACK o Central Pro Cathedral gotoka Maralal e county ya Samburu. Ruto nigo ateabuna Kenya nitakiri osento takiri gukora kiria kiganiri iri gukinia Kenya na boyo kuchenja korwa third world gochia chinse chira chintangani buna enseria ya Amerika Bongereza amone chinde. Askofu ametueleza mambo ya muhimu. Amesema ya kwamba tusikubali urafiki na umaskini. Amesema tukatae umaskini. Ametuambia kuna watu walichoka na umaskini wakakataa. Na sisi pia kama wa Kenya tukatae umaskini, tukatae ukosefu wa kazi. We must refuse to continue to be a third world country. And that is why we must do whatever it takes so that we can raise the ambition of our nation and move Kenya to a first world country. And it is doable. Mimi niko na imani. Askofu ametuambia tumuamini Mungu, tujiamini na tuamini taifa letu la Kenya. That is how we are going to move Kenya from a third world country to a first world country. We believe in God, we believe in ourselves, and we believe in our nation. That is how we are going to move Kenya to the next level. Na ndio nawaambia watu wa Samburu, wa Marekani ndio walijenga Marekani. Watu wa Ulaya walijenga nchi yao. Sisi kama wa Kenya ndio tutajenga taifa letu la Kenya. Diocese hii ya Samburu ndio mtajenga Samburu County. The people of Samburu, you must be proud of yourselves. Abarai kore serikali na bawaziri nigo bagendera gutarira abantu bache songoche gotoka ibunge ya Elgeyo Marakwet ose Elgeyo East abo banyoro no muchando bukwanyuka kweriroba igentu kirira magima mange gosira abandi gotiwa n'ikingoma na boigo enibo nyinge kotinde kwa mwaziri bobore nibo nyime umoske kichumba muri kama niga tebire babekire emirobiro yo gosimeka emete buninchira yamo yo gotinyari iroba na korenda ensemeyo mwaziri bweshpara moske Davis Chichir nere nigo abarereira yo gochakorosi chipara chinse
ensemo iyo ekiranyare gwetekana nyane chinga kichiria chembure nyingi. Ensemo yayo muwaziri w'abakoreri bwa serikali Muske Geoffrey Ruko nigonere atebete chitariki 21 mbaike ensemo iyo asomoyega bukubaini abari basireti amagimabo naboigo gwakanira abari banyorete chinkoma na bare chinyagitari chipiri chianyagitari. Kwamba tumekuja hapa. Pia tunataka kusema kwamba kwa mambo ya escarpment tutakuja kufanya baraza pamoja. We need to know kwa sehemu hiyo tupande miti kama ni kahawa, maembe, matunda, mambo mengine. Tuache mambo ya mahindi. Na kwa sababu tumepata afueni kwa mambo ya insecurity, tunataka tuhakikishe Mheshimiwa Rais ako na mpango ya kujenga dams zaidi ya 50 katika Kenya mzima. Tunataka road project na Embobut project irudi ndio ifanye irrigation kwa Kerio Valley hapa. Huko ndio tutafanya maize, tutafanya millet, tutafanya mambo ya sorghum, ndio itatuondoe the escarpment from the problem we are having. And I will be in the next year we will start a program for rehabilitation of that area kuelekea mpaka huko sehemu ya mwisho mpaka West Pokot mpaka huko Keyo South ndio tuweze tukachunga sehemu hiyo. Tumepata pesa kutoka Africa Development Bank, Your Excellency, and kwa sababu ya hii changa nitakutana na bank tumalize hiyo kazi haraka, na pia tumeongea na Murkomen. We redesign the roads to respond to climate change, ili kwamba shida kama hiyo maji ikitaka kupita barabara isiwe inaleta shida kufunga maji. So hiyo barabara tuta design mzuri. It is about 85 kilometers na imefika what we call financial close. Hiyo barabara tutajenga kutoka Biretwa Aror Chesongoch, alafu kuna ile inatoka Kinyach huko north, Baringo North, ikakuja pia kupitia hapo Aror na ikakuja hapa Kapsawar. Kufikiria nyinyi na kuhakikisha kwamba sisi ambao tuko na nafasi katika serikali tunafanya yale ambao tunapaswa kufanya. Lakini vile vile tuendelee kuombea jamii na familia wale ambao wamekumbwa na hii mkasa. Ni mambo ngumu, tuwaombee na Mungu atawafariji. And we continue condoling the families who have lost their loved ones. Vile vile tutafika hapa tena ile siku tarehe 21 kuhakikisha kwamba we give those who have lost their lives a proper send-off, befitting send-off. Vile vile kama indara, kama wizara, tutahakikisha kwamba tumeripa wale ambao wako katika hospitali. All the hospital bills are going to be paid by government. Na bills are mortuary, all of them also are going to be paid by government, as well as the postmortem fees, all that inalipwa na serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Moncho murigereria chabutokire chitaika 15 yure chinsa 10 chabono marogoba korenda ine gatiari Haruno Toto Nyangiri agendete kwariganiria asenchira yobwekiranu chigweka ibere na boigo inyechobotko bwarero na chigo koretera asenchira yobwekiranu namagaya na chigo koretera egeikaro korwa Tembe TV inchengero kwa Catherine Nyabuga wiso ni makore korwa somo na boy manyeriro Michael Isnera kwa nakebuna chibuchechi na maro gingo ikirachira asenchira ero yobwekiranu kabana into se twarobore borobia Tumira nerit gore anke. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete
showroom yetu nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and